Balaikia hambai bus kangos ni Ingraji New Year 1 January 5 tonggo apni bagai pilawana New Year ni hongai bisi ketal ni hongai pilawa haste ni jo to lukorokno khaka hamya faro e bisi ketal ni hongai jo to na kulomong ya faro tini balaikhena khatong maniko haste ni sini jo to lukorok ni thanibo kaisa important hekaban nangkuk manikok sang saklaina ni thangi tongo aboni bisingo sini 19 tribe tongo tiprabo sini kungthai bara 19 tribe ni bisingo kaisa tribe sini bru takobu kogriang borok ni bagai sini rajya sarkar ni ngai kaisa separate department tongo TRP and PTG tei all India bahino o department kaisa separate independent department tongo bonotoi sini honorable prime minister janajati gaurav divas abo sini 15 November sini janajati gaurav divas abono udbodhon khlainani thangtanibo ba udbodhon khlai thanibo kaisa sini nangkukma sini PBTG department ni bagai ba PBTG group ni bagai kaisa scheme saklaijaka pradhan mantri janmon प्रधान मंत्री जनमन ने स्कीम नि बागै प्राय ऑल इंडिया वो 18टा स्टेट दंगो 18टा स्टेट ओ पीबीटीजी ग्रुप न सिने जनमन प्रधानमंत्री जनमन स्कीम न इम्प्लीमेंटेशन खाने नि बागै प्राय 24,000 करोड़ बजेट खलाइजाखा ते कैसा दंगो सिने यूटी कैसा दंगो ओ प्रोजेक्ट न इम्प्लीमेंटेशन खाने नि उद्देश्य अंखा जों दिनै नुगो बलाइखेना हामबाय मारबो देशनि भारत हाकतनि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ते त्रिपुरा हास्टेनि सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न बरकनि नायकलमनि बिसिंते खलायै दिनै सिनि त्रिपुरा हास्टेनि ब्रु ताखोबु खौरा बलाइखे अ स्कीम विदिन शॉर्ट टाइम नि बिसिंगो हायको बसकानि 3 वर्षनि बिसिंगो न अ स्कीम न फुली कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन खाने बागै साकलाइजाखा और स्कीम पहिला नंबर 1 दंगो सिनि प्रत्येकटा गरैनुखुं रक बरकनो पाका नक्स नामै रनानि बागै ताबुक संगर जागबो कन्फ्यूज संगै मनो जे पाका नक गंकाय जों अ पीबीटीजी नि ग्रुप नि अंदर जरा तंगाय रक जों जत मानने नांगौ हनेपना बाक्सा आमनो वानसगै मानो राज्य सरकार नि होइते जरा ताबुक पाका नक मानजाग्रा जरा राज्य सरकार ने सिनि विभिन्न आरडी डिपार्टमेंट इथ्रसे बा ब्लॉक नि बिसिंगतिखले जरा मानै तंगाय र बरक जदियो बो मानै तंगो हंकांकाय पीटीजी नि बिसिंगा फनो ओ स्कीम हंकांकाय ताबो तमहिन एक्सेप्टेड खलाइजागला अबनि बागै जरा पाका नक गरै बरक नि बागै जरा एलिजिबल जरा फैमिली तंगाय र गरै लुखुं र बरक न पाका नक नामै रनानि बागै ते कैसा स्कीम तंगो प्रत्येकटा पाराव प्रत्येकटा नग नंजागनाय दैनि पाइप सगै रिनानि आबनि स्कीम अंका हर घर नल से जल का आबो बहायनो अ स्कीम नि बिसिंगनो तंगनाय प्रधानमंत्री जनमन आबनि स्कीम ते कैसा तंगसिनि गाव गाव तक सदा कामी कामीबो लामा नामजागनाय आ लामा बहायनो गोबां माताबो मॉडल लामा नामजागनाय आ जागाबो ब्लैक टॉप को खलाइजागनाय पेपर ब्लॉक को खलाइजागनाय हेकबा तमहिन ब्रिक सोलिंग बो खलाइजागनाय अम हाय खलायै प्रत्येकटा पाराव प्रत्येकटा आमताय लामास नामै रिजागनाय ते कैसा अंकांका अबनि स्कीम तंगो घर तक बिजली प्रत्येकटा फैमिली व प्रत्येकटा पाराव प्रत्येकटा नुखुंग तमहिन कारेन्ट सबै रिजागनाय अ स्कीम नि बिसिंगतिनो ते कैसा तंगो सिनि सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा और स्कीम नि बिसिंगति खलायै चिनि जरा सराय खनाय रक जरा परि तंनाय रक बरकनो अंगनवाड़ी सेंटर करे हिंगा अंगनवाड़ी सेंटर खलबि रिनाय हॉस्टल करे हिंगा हॉस्टल खलबि रिनाय बरकनो सराय रकनो फोरोंनायनि बागै अ स्कीम नि बिसिंगति खलायै सामं खलायजागनाय ते कैसा तंगो कौशल विकास अब अंखासिनि
jara sikla sikli jara drop out jara category tongnai rok madhyamik pass hungjak rok 8 pass hungjak rok 9 pass hungjak rok borokno chung bibinno skill ni bisingtwi khlaiwi borokno samung phurungwi borokni yakungbai borok bachawi samung khlaimanani bagwi income ni lama khlaimanani bagwi ekabar niji income ni source lama snamnani bagwi borokno skill ni bisingtwi khlaiwi borokno bahaino samung phurungwi borokno lama thepajaknai tei kaisa tongo chini सबको शास्त्या aboni iskila amchai rogo tabo khono multipurpose hospital kri rok ba kabangma para tongo tabo chini PSC be hasal CSC be hasal omahai para rok jodio bo tongkang kangkai o scheme ni bisingti khlaiye multipurpose health center khlok jaknai ar jagao khlogoi borona kaham temahin bithi rok runani bagoi kabangma nijini health chikitsa ni bagoi ekabar sarai rok ni chikitsa ni bagoi proper sujog subida manani bagoi multipurpose center bo health center bo khlok jaknai tei kaisa tongo chini aro jagao no chini mobile medical van bo tongnai kami kami bo hospital jodi hasalai tongkha borokno chung vehicle ni bisingti khlaiye malkhung ni bisingti khlaiye borno bithi bagnani ekabar rugi tobnani bithi tonainani oma haisini mobile medical van ni facility go o scheme ni bisingti khlaiye khlaijaknai tei kaisa tongo sabko poshan abongkha sini jara chrai khonai rok ongobadi center ra puri tongnai rok borokno bahaino kuno samoy chungnogo borokni chamung nungmung hamya ni bagui chrai rok sori hamya mimano sori hamya klai tongo borokno bahaino kaham chamung good quality food good quality nutrition borokni soriwate vitamin kaham vitamin borok access khlaimana ni bagui accept khlaimana ni bagui bonabo ongobadi center wise jara pregnancy tongnai rok sakderia klai tongnai rok bongna bahaino arno hoite khlaiye borokno nutrition ni bagui kaham chamung borokno provide khlaina ni bagui o center ni bising o skin ni bising ti khlaiye lak abono temahin chalo khlaijaknai tei kaisa hangkang sini improving livelihood abongkha sini tabo kabangma amchaya sini SSG group tongo kabangma block ni under TRLM ni bisingti khlaiye SSG group jara khlaijak rok SSG group khlaiye samung hamung khlaimaya rok basawi maya rok nijini yakungbai niji basai maya rok borok ni bagai sini beri rok ni bagai tamo khlaijak na rok bikas bandhan bikas kendra snamjaknai bandhan bikas kendra प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट tongnai प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट chini SSG group rokno bandhan bikas kendra ni scheme to boi borokno ar jagao scheme ni samung rjaknai scheme ni bisingti kle samung phungjaknai kabangma borokno bibinno rokomai borokno samung hamung provide khlaijaknai abo angkha chini bandhan bikas kendra tei kaisa angkha chini tabuk suk jara chungnogo kabangma amchayo takbo mobile tower manthogya network ni communication belai gaping ngui tongo kabangma amchaya takbo networking ni samung khlaimia ba digital ni samung khlaimia ba bibinno government central government ni bibinno scheme rok abo chung online kabangma report submit khlaina ni thangtani wangka khlailai malai amui tongo aboni bagai bo basically chini jara young community je major area wo jara elaka wo tongnai rok para wo tongnai rok ba hatai kujur ba tongnai rok borni bagai mobile tower connectivity available khlaina ni bagai a scheme to bojaka abongkha improve telecom connectivity o scheme ni bisingti khlai prai 11 department aboni scheme of pradhan mantri janman aboni scheme ni bisingti khlai haste ni prai sini state ni 11 department attach khlai samung tangnai o scheme already tabuk survey cholai tongkha already temahin geotagging ni samung cholai tongkha jeng boro tamo khlaina nangnai abo bahaino motamoti proposal submit ongui tongo continue within 3-4 days ni bisingo chini thani taw kabangma data sokpaika abo up to date abo immediate jeng khlaina ni nango abono khlaina ni thangtani wo ang hasteni chini all department abo after 40 to 45 years ni pore jeng kaisa great opportunity mankha aboni bagai ang especially ani as a TRP and PTG department ni minister rongai ang belai khena hambai maro sini tipras
hasteni honorable chief minister tei sini barodha kotani sini honorable prime minister borokni uddog bai sini yang takobuko rokni bagai bibinno babe teibo buskanga agogoi thangnani bachanani ba educated nani ba society na teibo develop khlainani ba jong yakungbai bachawai samung khlaimanani abahai atma nirbhar bharat ni je prime minister samane aboni one kind of partner obobo tu jagai tongo aboni bagai prime minister ni vision ongka jotono government of India ni every scheme abo jate kono beneficiary jate deprived angthong kono beneficiary jate reject angthong abono tuino tini oi scheme to wi phajagkha aboni bagai ang balai kana hambai marobo te department ni joto hasteni joto NGO ba others political party ba kamiwa society ni jara head tongnai rok ba kami amse tongnai rok survey thangai tongolsini officer ni राज्य सरकार ने विभिन्न दप्तर ने ऑफिसर by fully cooperation khlaioi jate oi scheme no chung within 3 years ni bisingo jehero time bound dongo abono chung dakti jate implementation khlaimana ni bagai chung joto lokorokna kha hambai narokna belai kana hambai robo narok cooperation khlaidi oi scheme no chung dakti implement khlaioi abono chung teibo chini society o teibo develop ongmana ni bagai state develop ongna ni bagai the country development thangtaniba jong abono jotano yak by yak romai ba chalai manani bagai joba chok lai di hanai ang jotano haina haite bisa hambai ya phorai asal jaratene tini ni chini press conference khlaimani aboni main issue total amount cost basa thana ora total amount cost sangkha sini all India ni bagai prai 18 state na borok among khlaika identify khlaika 18টা स्टेट ना आइडेंटिफाई खलाइका तै एकटा हंकांकाय यूटी प्राय 19टा खलायो 19टा स्टेट नि प्राय तंगो 75 पीबीटीजी ग्रुप तंगो 75 पीबीटीजी ग्रुप चिनि स्टेट हंकाय 1 कम्युनिटी ओनली 75 पीबीटीजी ग्रुप न within 18 state plus 1 यूटी हंकांकाय 90